the M4 into Split and south northbound. Kanba hapok ari khasi jongi hapok ri bahai district hakilan sneng uslaba harengkat upria ubahek bah bala linshap naphang balapan paj yaki yet kali kumju lapan kelam yaki dieng ba mat kumjuru yaki dukan ki brio hakilan sneng laang pat ba kari South Africa kamat susu yaka jingpin saja ka bashir khai bah naka mai mariang menta katayo ulaba lapsan ublanek shitayo menta hapok kari South Africa hapok katika jela KwaZulu Natal mat kumju hapok kanang ba katika jela kanang ba Durban kelamat yaka jing pin saja na une ulaba lai thuru bahado menta menne lai spangot kibre kibaklat hasyan hadin jaka jingrat na phang ka saw hapok katika nang ba Durban balaang ba menta lastayo kalai dan lai chu hapok katika nang ba Durban kalai kawan kibre kala thot lut nakaliang ka sarkar jaka South Africa kala penbena ya kata state of emergency nakamenta banaya rap lut dan nilai pej benia yaki breu ya lese yadang dan hadu menta mene bala syatap la syarat aku syatap ak kendau saw mat kumjuru hakiding kisit kilum kiwa ke bala tua hapok kategori South Africa nakaliang cuki beri ke badai pej akilain mariang napok kategori kila penbena bakin dangwat bed yaki breu ya lese yadang dan ki bala syarat napang hakate ke saw